muno tiona nite sumaile ndalu sumaile ndalu anakan yata niko tuona nite okay ibindani yitwa ile kuneno bo wakanza siaka na ningwatira response yakana indi kilungu chine chate thisiano muno uthe mani wo mundi tenda kunene wo wongi na olothe nitie andu muno wita wa sukali wo uyu ni wiba wa sukali ni wau wiba kwa wingi na wa sukali ni kwitha wina sukali mwingi thini wa mwini kwako nundu ila tala lewonde ubindwa wa ukatuka sukali ku sukali ni leu na nundu kindu kila waya kibindwa wanthini wa mwini katika sukali na sukali ni wone ngamundu vina nicho kitimi ila wambia kuwa nzana wambia kuwa utena vina nundu sukali witha wa thea na ila wamina kuya ukiwa wambia ukata vina nundu mwi wako ni wapata sukali na hicho kitimi tukita blood sugar na kila kindu chonde waya kibindwa wa katika sukali ku ulewa sukali ni kindu kila ni leula tesa okay kwa ule kumaanisha kana okay la mundu ya sukali lakini be ola mwinga ngi muthuku exactly yeah ola mwingi muthuku uti nena ola yu muthuku ola muthuku mundu kila mundu etwa sukali ola wa kawaida we anata sukali ola wa kawaida wethwa kuma 3.5 to 6.5 millimoles per liter that's normal blood sugar ila wa there below 3.5 na walk like 2.0 kana 2.5 is ubinda hypoglycemia nila sukali wa there muno na hyperglycemia nila sukali whether we above 6.5 waka 7.6 kana 10 kana 11 kana 12 kana 18 ndio hyperglycemia ni wo diabetes hyperglycemia ila sukali wampata muno isu ne otika the diabetes wa there is not diabetes but meta hypoglycemia mundu ena diabetes ni kwitha wina diabetic hyperglycemia kana diabetic hypoglycemia si on that things nundu ila nduku muno nila hypoglycemia ila wa sukali wa there muno isu meta hypoglycemia na nile more dangerous kote hyperglycemia hyperglycemia ni kwitha wina sukali mwingi muno ukapiko 30 millimoles per liter ndio thina no unena na ni wendete na nuna chukutimi andu ingi muno metho mena hyperglycemia na metho amena thina nundu ni maendete na metho amakiwa kindu mundu kwa nundu kila kimaana muno na education mara kwa kana diabetes yala siana pengine kwa kindu wiwa ku hyperglycemia so lakini hypoglycemia ni dangerous nundu wa kwata hypoglycemia blood sugar ya mino pika 2.0 kana 2.9 wisa kwitha ndu nena na ni wathi into coma because of hypoglycemia kwa uthi ndio kanza nundu nuna atuye kanza na ndi alasia so umama hata kana wina sukali ndutono mana kana wina sukali nundu pekino wiwa kiwa kitu chambe by dalili siambe duwa wona duwa anything in body duwa normal kitu chambe kumanda kana wina sukali ni wambea kumanga munango tubeta polyuria wambe seda nundu na kumanga autaisali mwe kana masaili no wathichoni buma na muno mundu abana ena wo sukali ethiwa ni wambea kwa mukawiza akithi ayuma then nuna koma mpaka kwacha ute kuma lakini matukano lazima uamke wewe udhuma eno kala yuma ko is in the first sign kana una diabetes kichakeli kumanda kana una diabetes ni edhano unya kingi muno ta polydipsia with anu unya kingi muno wekala wingauka ko ni polyuria na polydipsia there no kuthi uyuma ngamunango anu unya kingi muno na wanyandu kulauka lazima wanyoka so wakatoka nyweke we say that those are the four signs takitale waneno bo kwa muko tukumundu kaza kwetha nona komao kubachota thiuka utaguma lakini ukabindo kwa bandu kwetha no wenda kuma babinda tailita atokela kuyo lakini ngukule na climate nikito no change ukeza kwithia tita wina sukali lakini no chatu mauma exactly you the climate ke kuma moi wa thanda mpaka moi wa nana nundu wa mbebo andu maumanga amuno that's different lakini mundu na diabetes na ga umanga munanga kilebi mbebo na kutembebo na muno wiya okeza mundu kumanga muno wiya ona kisa wiwa mumo kwa mituke muno that's the first sign kana when diabetes na chakele ni kwisa ida wiwa nza muno
Kwithia okay uanza muno kwithia ndendo na uanza muno lakini kwithia we polyphagia kwithia withikile vinda ukite uanza muno na wendo ya kile vinda ndubona na nzawa nyingi muno na uanza muno no kwambia kunala kana kwambia uthilia isune nindalizikana runa kwithia no wasukali mundu wasukali kila kitu ake kingi muno ni sidu cia meile no kisethia ila waya leu pele ukisethia waya leu kana wanyachi with kumanga metuke mundu the blood sugar ni ambata muno kana ila waya leu white either musele kana waya chapati kana waya ngima na usethia no ambia kuiwa mungu kwa mtuke muno nundu betha payona kana ila wina thinozu the blood sugar kana sukali ya ndakamene ni ambata muno. Yes, na hiyo mineta kututabia sinu cia muthemba ucu kwani wo uyu kuweta wanicho wo wa sukali tisikila ketani cha wo wa sukali weta wane kuya sukali mwingi muno na kuya sukali mwingi ti kuya sukali bene ni kuya leula wina sukali mwingi muno na leula sukali mwingi muno bene sukali bene chakeli ni la waya leu tangima kana waya chapati kana waya mukate kana waya musele ula wa white leu su wonde wa white kana leula mwe ni wongela sukali na mwini kwa metuke muno eka kuya sukali wala sukali bene useda ila waya sukali waya mandasi na waya chapati na waya musele na nicho kitimi matukwano wo sukali wepo kwa wingi muno ule wa sukali wepo sukali wepo kwa wingi muno nundu andwa ingi meya leula refined kana leula musunge na leula musunge ni wewe na thina wa andu makisema na wana diabetes tene diabetes ambia andu mena miaka from 40 years and above lakini yuti ona tiana sina miaka 15 15 andu mena miaka 30 ni maambia kwa nuwa sukali niki nundu tiambia sukali mwingi muno na no kuwata wendi tu sukali mwingi muno na tia leula refined muno kila muthe na mundu enda kisiko kimwe cha sukali that is enough kisiko kimwe kila cha teaspoon that is enough sugar lakini andu ingi tinywa bakubi isiko 3 ina 5 ona isiko 10 kila muthe na cia sukali na apart from kuya usukali bene wisakwithia atia maleula na mena kuwata ala refined kana maleula masunge na maleula merune ngadi na mwingi muno nundu aswiza the mena high content of the sugar in that diet ko wasukali wipo kwa wingi na nu kuendelea kwithwa wipo kwa wingi thini wa Kenya na muno thini wa kamba kwitu nundu wa sindu ile chambe eka kwithwa na sindu na weta wisaithia tuisa matunda maingi muno thini wa kamba kwitu tisa maembe ala moka mwe wa keli wa karatu na maithela na also tisa mboka nyingi muno yudo zita nisi andora masono kwa sukuma kana marono kwata spinach kana makopi ndi recommend ati tie ingi muno kuzaithia nundu wa thinosu icho kitimindine uelembeta na jitu za ukamba wasukali kwa wingi na ni wende na kwingi muno na atu ingi muno nyothina no wasukali na kila kimana nikana wamina kwa kukwata no wasukali na wewe na diabetes lo usu wipo na ndo ingi muno ni mea mambe andakrai na wasukali na nani ngwenda wana nabo aye no lazima kile bila wende ukisisia thina wiva kana we no wasukali kana wipo kwa wingi nundu andu ingi mona mai to mkona ni wabo lakini wo wasukali as long as you eat no kuya no lazima kuzela wikala uisiwa kile vinda ndeka usu kana sukali ya nanda ndino amwino kwa kuna ndi na wetani kana wasukali oyalasia ku omundu ewane no mona ende lakini wende na kwa nanga mwe wako kuringana nondu na wamina kunena yulwa maleu nikumaanisha kana pe maleu amwe mundu wa sukali utailete ni uya na maleu ani tameva maleu ni be usukali bene embwa wina wasukali dwailete kwa yelo weta sukali lwisi kwa sukali wa ngulu woki wanzuki wongi wothia wonde naku sukali wonde githola na jaro onora na chano ndo pyandwe ngi maja nye daktari ni disa sukali wanzuki all of it is sugar lakini usukali ola muthuku bino no la sukali bene ula mwe ula sukali bene usuni muthuku byo ukiwanzuki no ni raw sugar lakini still sugar ukiwangulu ni raw sugar but still sugar no ndo mwe na ila wena wa sukali na weya musele white
ti sukali musele lakini musele osu we convert into sugar very fast ndwe ila wayangima yale ula musunge kana mutula musunge ti sukali but converted is ubindwa with sukali very fast ila wala cha particular cha white ti sukali lakini converted to sugar very fast na kutumi ila wa mina kutho no wasukali kuya eka kuya le ula mwa any white rice white ugali white chapati white bread brown kila brown is better na tikwa za kila brown no kibindwa ke sukali lakini kubindwa kwago pedha very slow na kuti mundu amina kudwa no wasukali embo ya ngima tumwe ngima ya wembe ya mwe ya mubia kana ale ya mbemba yonde bembela ithiro netutu. That's better. We say the one we angima ila idire no tutu and it becomes better for you. What happens Dr. Ilam tasi kwangeleka ni mundu na wathi kwa chesa ile. Aidimwa ayidwa ni positive. Ni high blood sugar. Na go. Tikalanga tasa monza. Aidimwa tedi andena go. Kuli kwanza ni normal. It is not the idea kwa wingi kana is very rare. And wingi alamedwa na sukari tumia our fasting blood sugar. Fast blood sugar ni lawa moka tunala kintu ane wathi mwa nusio kathimwa na te the ulupe test ila ngitika tumeta glucose tolerance test wathi kwa chato tukeka test patwa masaa ele kanadatu tukamana indi utolera sugar na vela itawa postprandial sugar ni ila wamina koya prandial ni ila wamina koya postprandial sugar ila wamina koya na wamina koya ukaudhima nundu indi na mina kuatanikana sukali wa batandini wa mwini kwaku ila wamina koya na wale kandini wa mwini kwaku ila utanaya na hicho kitumita the first blood sugar nila tidima mundu atanaya kwacha na postprandial ni mundu amina koya na bele tumita random blood sugar RBS random blood sugar ila tukuthima okele bina woka wetu tukaudhima na pe values ila tona na kila episode either first blood sugar random blood sugar na postprandial pe kithimo kila tele kuona uzidhanita mana indi sukali wa kuendera. Yes. Okay, ila mundu amina kumandakana na sukali aile ni kwikata awamina kumandakana na sukali ni pedwa pembe tatu amina kumandakana na sukali kinu chambe